ayat na anos enaasi saan anaimon enatangsit ikababalin na saan analas nalakang agpungtot wenno naimot awan imimpen na asakit pinagpen hinagesan na apagragsakan pagragsakan nagkiti ikinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo. Saan anaimon kenatangsit ikababalin na saan analas nalakang agpungtot wenno naimon awan imimpen na asakit tinaken hinagesan na apagragsakan pagragsakan nagkiti ikinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo kinalawag kinapakumbaba